স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पामा पानी सारे गा सारे पामा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पामा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
This one. Hello. Sanja kaham. Chúng tôi sẽ có quảng cáo này nữa. Sanja kaham. Hầm bay cái thứ này lại cái tin hay. Hot tuần thì thà Christmas bani cái thứ này số bay tin bay thân này sao? Cái thứ số giờ mà về lại cái hầm bay. Thế mà hầm bay đó tuần thì thà Christmas bani song sang này xin Komodo Baptist Pastoral Circle SNB TVC orang berang website tengah bay tino panik engkau hamloi belai ke hambai teba hambai ro panigo joto panik kelanya te joto pai pai te nei pai orang belai ke kai tu ni bisu te joto orang hambai pai dingke seng sini program jangan bekak seng thang lain jangan sekarang ni sini mengang luar na ani mung kapang dapat mah kak semua bisi pai dingke tim ni program sab sengak tong abronan sekang saklaya na chairman tonggo Dikon Sasindra Deborma sisi mawar bisi per tongo Dikon Sandram Deborma gelele bisi sulwo tongo Miss Konika gelele bisi
Greeting mo tongo Reverend Devojit Evangelist Borat Group song mo tongo KBBC Choir Message tongo Reverend Monmohan Devarma Secretary SNBA Solo song tongo KBBC Choir Tini speaker tongo Reverend Ranjit Devarma Former ES SNBA Closing prayer tongo Deacon Shashindra Devarma Khomolong BC Overake tini program betagro Paidengke tini narwarangan lam sokoina harane pulawana Chairman Deacon Shashindra Devarma Chismawar BC Sarno Dangso Painan bagai Koijao Reverend Devojit Devarma Sarno Bo Painan bagai Koijao Evangelist Borat Devarma Sarno Bo Yang Dangso Painan bagai Koijao Reverend Monmohan Devarma Secretary SNBA Sarno Bo Dangso Painan bagai Koijao Reverend Ranjit Devarma Former ES SNBA Sarno Bo Dangso Painan bagai Koijao Kapang. Paidengke sini banini convener Mr. Prasanto Devarma Sarno bini jorano nana nebagai mono jorano jo Pilihan sini kaitan hambai, tiba hambai ini program host kaitannya cinta kukapang no, ano zona rumah ni bagai, pilihan no Santa kaham, hambai, hanya ingat cini last Christmas banik program, 5 tarik ini by Whiteham, cini banik soli tunggu, ini last night oh Bosorni, the 23rd Christmas Banik programs, KBBC, Kumlung Baptist Pastor Circle, by SNBA under TV show, jeng by 23rd time sini Christmas Banik program coli tunggu, ini last, apa ni bagai, ini oh Pandawa joto final sini takutai bukusono joto nana hambai, tiba hambai maru, ojago sini ini resource, tai speaker, tai messenger, awak harus sini kebama faizat, faizat sembong no pula sini mungduai, sengkroksa ke sini mungduai, sembrono borom mulai yasak sobayana. Ang pula sini mungduai ini chairman Deacon Shashindra Devarma Sima our Baptist Church, bono sarno yang besar faizat ni bagai, ang koi jauh. Tai sini joint convener bono memento tai risa ruil lam sokna di bagai kojo Hari singja pa khoroblai borom laene aba heke tinini chini resource speaker
kaitani kokthai tini o pandao saklainai sini Reverend Ronjit Devarma former yes SNBS sarno bahaino yang buskang basanani bagai ko. Seria faktor lainnya sinsar suni bagai. Pada awal hari ini message sanai sini Reverend Manmohan Devarma Secretary SNBA sarno bahaino yang buskang basanani bagai ko. Apa heke sini greeting lo tunggu Reverend Devjit Devarma sarno bahaino yang buskang basanani bagai koyo ni sarkel ninggai Aba heke sini Evangelist Barot Devarma sarno yang buskang lo payai basanan bagai koyo adik senjata perway lam selain nomorno apa heke sini ini last Christmas banik o banigo division ini no sinaro sopai jaktongo ang sarno bo request kayane division ni theological college ni principal Reverend Bishu Kumar Devarma sarnang yang payai station payai bagang koinai kai bono borom blai rui lam sokna ni bagai sini join kon bernang kon Aba hekeno sinaro tebel soplaisa light beacon opposite Devarma former Econ officer content officer TV show sarnobang toilet please sir yang buskang saya bagai Aba heke te khropsa sinaro phaisok paikya sini tinau melawo live beacon Robi Devarma mukumu be teacher sarnobang please yang thainan bagi koyo tadi sensap sono lam sobe ya pakoro ben ang sap sono kainai bungi jago asubi finan bagi